Hello, Bwana asifiwe. Nimekuletea ujumbe neno la Mungu unaosema namna ya kushinda kumbukumbu ya makosa ya zamani au namna ya kushinda hatia. Kuna wakati ambao mtu anashindwa kuendelea mbele kwa sababu ya makosa ya nyuma aliyokuwa ameyafanya. Kuna ujasiri unapungua wakati mtu anatamani kupiga hatua ya kwenda mbele na anakumbuka makosa yake ya nyuma. Hiyo inaitwa hatia. Hatia ni kukumbuka yale makosa yako ya nyuma, kumbukumbu ya makosa ya zamani ambayo umeisha yatubia. Hatia ni silaha mikononi mwa adui. Hatia inamfanya mtu amkimbie Mungu. Hatia inamfanya mtu badala ya kumkimbilia Mungu amkimbilie Mungu. Na hatia imevuta watu wengi, hawaendelei tena na maombi, hawaendelei na kuhusiana na Mungu. Wengine wameacha kwenda hadi ibadani kwa sababu wanakumbuka makosa yao ya zamani na walishatubu, lakini wanakumbuka makosa yao ya zamani kwamba nilikosea sana na Mungu hajanisamehe au na Mungu hanipendi. Ni fikra ambazo ni potofu na fikra ambazo ni uongo wa adui ambao ameuweka kwa maisha ya watu, na watu wanashindwa kutambua vizuri na wanashindwa kuendelea mbele. Sasa ni vizuri ukajua Biblia inasema na tuikaribie kiti cha rehema kwa ujasiri ili tupate neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kumbe tunapomkaribia Mungu lazima tuwe na ujasiri. Kila wakati ambapo ujasiri ndani yetu unakuwa umepungua, inamaanisha hatuwezi kumkaribia Mungu kwa sababu hatuna huo ujasiri ambao tunao. Sasa malaki kila wakati ambapo shetani anaiba ujasiri ndani yako ni kwamba amekuibia wewe kuwa karibu na Mungu. Sasa ni vizuri ukajua au ukatambua namna ya kushinda kumbukumbu ya makosa ya zamani au namna ya kushinda hatia. Cha kwanza, inabidi ujue kazi ya msalaba. Inabidi ufahamu, uitambue kazi ya msalaba. Na tunapozungumzia kazi ya msalaba, tunazungumzia kitu ambacho Yesu alikifanya pale msalabani. Yesu alipokufa msalabani, yeye alichukua makosa yetu na yeye akatupa haki yake. Kwa kuchukua makosa yetu, inamaanisha kila tunapokuwa tumekosea na tumeenda kuomba toba, tumeenda kutubu, inamaanisha yani tunapata haki yake. Kila wakati ambapo tunakuwa tumekosea na tunaenda kutubu, tunapata haki yake. Na inabidi tujue pia kwamba Yesu alivyokufa msalabani alimwaga damu yake, damu ambayo ni bora kuliko damu ya kondoo, damu ya mbuzi, tena damu ambayo inaenda mema kuliko damu ya Abili. Biblia inasema hivyo. Sasa kama Yesu alitoa damu yake msalabani kwa ajili ya dhambi zetu sisi, damu yake ambayo ni ya thamani kuliko damu zote hapa duniani, inamaanisha hakuna kosa ambalo mwanadamu anaweza akakosea na Mungu asimsamehe. Kwa hiyo unapokuwa umekosea au unapokuwa unakumbuka makosa yako ya zamani, inabidi ujue kwamba mimi ninapoomba msamaha au ninapotubu, damu ya Yesu inakuwa inanisafisha. Kwa sababu damu ya Yesu ni bora kuliko damu zote, inamaanisha hakuna kosa ambalo haiwezi kusamehe. Kitu chengine, ukishatambua kazi ya msalaba, unajua kabisa kwamba hata kama kosa lilikuwa kubwa kiasi gani, Mungu amenisamehe. Na inabidi ujue pia kwamba Mungu anapotukumbusha makosa yetu au Roho Mtakatifu anapotukumbusha makosa yetu kwa namna ya kujisikia ibaya, haimaanishi kwamba anatuhukumu, ila anamaanisha tukatubu, tukatengeneze na Mungu, sio kwa namna ile shetani ambayo anakuwa anaifanya, kumkumbusha mtu makosa na kumfanya mtu asirudi nyuma. Kwa hiyo ukikumbuka makosa yako na ukaamua kurudi nyuma wakati umeshatubu, huyo sio Roho Mtakatifu. Hata tu ya kutubu, baada tu ya kutubu na kumaanisha tubu, umeomba toba kabisa na umeamua kugeuka, baada tu ya kufanya hivyo, kila kumbukumbu inayokujia inakuwa imetoka kwa adui na inakuwa haijatoka kwa Mungu. Kwa hiyo inabidi uwe na ufahamu huo kwamba anayenikumbusha makosa, unajikumbusha wewe na shetani pia anakukumbusha. Inabidi ufahamu wako na kukumbusha wewe makosa yako, lakini na shetani pia anatumia kama silaha ya kuwarudisha watu nyuma, wahukumu watu na kufanya watu wasiendelee mbele tena.
Na kitu kingine, ili uishinde hatia inabidi ujue upendo wa Mungu. Biblia inasema tu upendo wa Mungu ulivyo na upana, ulivyo na urefu. Ndio Efeso 3 anasema upendo wa Mungu ulivyo na upana, ulivyo na urefu, ulivyo na kina, ulivyo na kimo. Inabidi ujue upendo wa Yesu, kwamba hata kama nimekosea, Mungu bado ananipenda. Hata kama nimefanya makosa makubwa, ila bado Mungu anichukii, kwa sababu Mungu anachukia dhambi, lakini bado Mungu anampenda mwenye dhambi. Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee, ili kila mwamini asipotee, bali na wewe na uzima wa milele. Kwa hiyo hata kama Biblia inasema pia hata tulipokuwa wenye dhambi bado Mungu alitupenda. Kwa hiyo inabidi ujue sisi hapa Mungu alitupenda tukiwa wenye dhambi hivyo hivyo. Na haimaanishi tuendelee kufanya dhambi, ila alitupenda akatupa haki yake ili tusiendelee kuwa katika hali hiyo ambayo tulikuwa nayo, na anachukia maovu ambayo tunakuwa tumeyafanya. Kwa hiyo inabidi ujitenganishe wewe na dhambi. Yaani inabidi ujitenganishe wewe na dhambi. Wewe sio makosa yako, wewe sio mistake zako. Na ukishajua hivyo kama mimi sio mistake, mimi sio uovu ambao ulifanyika, itakuwa rahisi zaidi kutoka wewe kwenye hiyo hatia ambayo imekusumbua. Mungu akubariki sana, na nakuombea Mungu akutoe kwenye shimo la hatia ambayo imekuwa inakusumbua kila wakati. Barikiwe sana. Amen.